Nongthymmai MLA Charles Pyngrope on the 5th of July 2025 inaugurated the newly renovated office of the Nongrah Dorbar Shnong, which had remained in a dilapidated state for several years before undergoing restoration. The inauguration ceremony witnessed the presence of local leaders including Nongrah Dorbar Secretary P. Pyngrope and Alan V. Lingdor, along with members of the Village Executive Committee, women, youth, children, Anganwadi workers and elderly residents. A brief public meeting was held in the Dorbar compound prior to the formal inauguration. In his address today, the Dorbar Shnong conveyed appreciation to the MLA for facilitating the completion of the long overdue project. He noted that the initiative had greatly benefited not just the Dorbar Shnong but the entire community. MLA Charles Pyngrope, while addressing the gathering, reflected on his nearly 25 years of public service and reiterated his commitment to the overall development of the constituency. He shared that during a recent visit to the Dorbar Hall, he felt compelled to support its renovation and ensure the village office was equipped with necessary facilities. He further stated that although a formal scheme had already been applied for, the renovation was taken up and completed through his personal support without waiting for government approval. He added that more developmental schemes would soon be introduced in the area in close coordination with the Dorbar Shnong. Jumlah yang katarik kualiti bidang menong nikmat pada dia kita ikutkan hanya semua nama jangan lagi nak kita bersama ke sini. Tetapi tahu ada bila ia masih yang sedang nak debatkan apa harunai ketika Visnam kelada. Mentah dengan adab nanti adalah beli pinsi rum siapa buat pinsi pergi. Nalalong unong maju pinadu arjar lai. Peminta kawan kut news na arjar katra di ongo nalalong adu atusan snem gen pendep eka jing syakri ya kipai ba. Oi aus na arjar karlai gam shuna jobendre. Aklem sange eka jing tre kam junga nagabenta ni national Nongrah Nongthymmai berkuai. Habab layon hadin berplayor eka Dorbar Nongthymmai. Nanti nanti jadi harusnya ada apply harus. Jadi tuan di keduanya ayat punya keren tapi roy kepada di development juga senang Nongrah. Ini pun tanggung seperti mau yupi. Waktu saya ajar kata jual arulai. Nagar liang juga MLA scheme. Ini gunung Shnong Nongrah ayo adu kendai pula tam Bodi nam tak Shnong. Namkren ni jumun toy bagi yo simen. Tak dalam lawan berpa. Henry nom jujo berruah kini Shnong. Nomor ba MLA ti gal khot de ke habon ke. Lena ti Islam boleh tum bahot de. Itu syuriat angkat berkiri. Samla di senglom kumi, besok sini ajan ramba. Hatu singa yo pun yo bicara. Hakan dengan kamera. Nang tanglah berapa yang kejung songo ba. Hadin aku Islam, aku Islam. Melayu pun ruha kini kelinti. Hadu ha kamera. Komiti room dan eka kamera hai jom kini ke Dorbar, ini Dorbar. Kalau tuan pengikut kalau tu singa i, pun di juduna, kini ke office Shnong berikut. Juduna lomba, abu itrai kena nuka kam, lah ketika kam MLA, ketika kamera Shnong, ini kam
Nagano kam ko badai kan tak ka badai ko tak baik ba. Ni kan kami ke cakap ko biar. Namun dah bersyom berpediang ini beliau berpediang ini kuat Islam berpediang ini kuat Islam rujuk Nongthymmai nong susno bar. Kam junga di menteri. Menteri ngaduna berketir nong pernah ketir wasus dua sengi Dia minta kasi ngawan sakiya ka kambo ka trei dum mat Shnong na minta ka jimba so Shnong ni boy. Kisa dan kiskim shusho manai. Idan kiskim ipadang mud. Dan persian berpetu kat bagala na marga. Isa malamang ke sarkar minta ko samu MLA Charles Shnong sa constituency nga pa ay lang ya baro. Dan ay tangi ko nung raya, dong yung gusto niya mo. Pinun po, pinkimen niya poro iki. Nilaradan kajido na ang niyang tayo, baru niya tau. Nomor ba, kumu emili na presyan, pedul poro, isnong, kipahapa ko niyo konstitusi. Mentas ni santarin Julai, arajar usan, dengan kap union ribon, kum kedap menpilih. Ya gini ka, yang Dorbar, wala renovated, namda naga scheme jong, SRWP. Ini finance secretary, treasurer. Oh, mata. Finance secretary, treasurer. Showman. Ini apa? Ini orang Badung Mulu. Orang. Tanah. Ini hasil. Baju tadi, baju Ini cuma bukti. Muri. Selalu tentang itu. Ini lah bos. Ki nhìn bức ảnh sạch xa đấy. Oh, kita nak buat ini. Saya kerja platform.